Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya Senin 1 Februari 2021. Laumbasak ikadana puang matua lamai ka dibilangan pasala misa. Ayak misa sailako ayak kasera. Apa dolo yung may tamas sambayang. Mintu na kadipudian siya kadipangkeran kipatuka mati olo malabi imi o puang matua lante melambi ito temo. Belana liu mama semi lako kami taumi. La umbasakan kadami lante melambi ito temo kuasa penama salo rondongkan. Deno panaya tu kadami mendadi kada balo. Lan lu sulapa katuangki. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Kadibilangan pasala misa ayak misa sailako ayak kasera. Kadanna puang matua kadibilanganna surodadunna to Israel. Mak kadami tu puang lako Musa lan padang pangalaran Sinai. Lan tenda kasih tamuan tona allo bunga na bulan mak penduan lan taun mak penduan na. Mangka natasu tu tau ia tomai lamai tondok masir na kuah. Ala itu bilangan na mintu kasih rampuan na to Israel. Unturu pak rapuan na siarapun na situru bilangan sangan na. Ia mo tumintu muane si misa-misai. Randuk diomai 20 tahun na. Batu laabi. Ia mo tumintu na to lalao pararilan Israel. Iko solaar Harun la uneai unturu tuntunan surodadunna. Anna tundui ko mimisa tau kesimi sa oi suku. Ia mo tu pekamberan lan mintu rapunna. Indesia tu sangan namuane lan tundui komi. Ia mo tu diomai Ruben disanga Elisur anakna Syedeur. Diomai Simeon disanga Selumiel anakna Surisiadai. Diomai Yehuda disanga Nahason anakna Aminadab. Diomai Isahar disanga Nataniel anakna Suar. Diomai Seblon disanga Eliab anakna Helon. Amin. Kadanna puang. Kombongan masalo na puang yaitu perenungan batu tema perenungan pekamberan mak panunduk melo. Pemimpin yang mengayomi. Moy maraun mo mata tang palambi mo pentiro apa batengku budak pa tupakitanna. Londe toraya namoro aparat kasera pulonan pitu. Masusa mo diapa tutola di popendadi pak tulandanan lan tondok. Siambai randuk duka modadi lan lukombongan. To Buddha sia kasih pulungan to mak patongan. Di pokada kumua atuna mo to Israel la tumengka keede diomai padang Sinai. Siala mandu mo Buddha sia magasa tutoyan tokonna Musa sola Harun. Dolo lake edek diomai buntu Sinai. Direken dolo kabudan nato Israel situru suku siara punna. Ayak talu saya lako ayak apa basanta. Tanya manna belanna kaparaluanna to Israel. Sangadinna lasitingayo tondok senga tuka pua duka. Siombai la urrari
sia usak kalangan ni to Israel lumingka lako tondok Kanaan. Ayat 3. Ya moto na inang parallu mo dia toro melo tumintu agan na to Israel. Nakamoray duka puang ke dia toro meloy tu pengkarangan na Musa sola Harun. Ayat misa na ayat 10 kasera. Da na taru mata aka sola duai sia nani popelada sia patiroan to mangura badikwa matona sia matokko kada painan maondongan na na ata kaparentan lantondok. Ayat 3 saya lako ayat apa kombongan masalo na puang tu dipakaboro lan puang Yesu. Napa tulandanan mo si ambe Musa na Harun tu kamatokkoan maapa na ata. Ia mo tu ayat misa. Natandai tu kaparaluan si agan to Buddha si ayat 2. Nareken mandalan tua agan lanai lana tingayo telako ayat 3. Napasaka siya natandai tutola untundui siala usondai ke matuami ayat apa maondongan na napogau utongan tu pengkarangan si turu parentana puang. Ayat misa na ayat 10 kasera. Denna menasan tudau belana ureken kamawatangan na kalena apa tae pesabian ni lako puang. Tanggana sia tanga matokko tua agan kempasatuan doloki kamawatanganta pangreken-rekenta sia kamanaranganta kamatokkoan sundun direken lan kamengkaulan kama patutunan sia usatuan puang. Mai komi kombongan na puang ta masatuan langan puang matua belanna puang tu laun tunduiki. Amen. Mai komita masambayang. Makure sumanga akan melambi totemo belanna mama sesia pak kaboro omi puang mempayan lako kami. Kadami mangka kinanungan kuasa penama salo omi rondongkan. Denopa ki pogau ila lumintu sulapa katuangki. Melambi totemo kipas sambayangan puang. Tutau mi lante tanga-tanga na kombongan jemaat ramah. Pasake lalu mintu sulapa katuanna. Kamu puang laum pakaboroi. Yaitu ulang tahun pernikahan. Sia mintu berkat-berkat mi papayan pasake puang. Kipas sambayangan tu kombongan. Lalu mintu pengkaranganna, lalu mintu rumah tanggana, kamu puang lau sisolani. Kipas sambayangan, te mintu pelayanan, majelis gereja, sola mintu pengurus OIG, mempersiapkan mintu program kerja lan tahun 2021, puang lau pasake kan mas sola nasang. Kipas sambayangan puang, lante tanga-tanga na kombongan, kamu puang laum pamatotoi, tumintu taumi, makure sumanga akan belanna, pira-pira mo tu kombongan maleke, kamu puang laum pasake, lalu katuanna, susi taumi, Bapak Agus Salim, Ibu Serli Agus Salim, Ibu Markus Pasa, Bapak Simon Tando, Bapak Agustinus Bandaso, Ibu Mary Rante Padang. Nah pira-pira pa tu kombongan marasan lan banua Pak Dampian. Kamu puang laum pasake tu kombongan mi marasan undaka kamalekean. Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Ibu CH Dengen, Nenek Boko,
Ibu Matius Ruru, Saudara Jessica Palinggi, Bapak Penatua Julius Tari, Ibu Rita Julius Tari, Bapak Anton Langke, Ibu Juaria Langke, Bapak Yunus Mu'din, Bapak T.E. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Tristan Felin, cucu dari Bapak Joni Doa, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Saudara Naftali Mina, Nyonya Eva Yanti Lantang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatua Noplande, Bapak Agus Mangi, Ibu Agustina Rumising, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Hermin Barang Ruse, Ibu Peter Tenna, Ibu Yohana Tiku Padang, Bapak Wendy Tiku Padang, dan beberapa keluarga Ibu Yohana Tiku Padang. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Runduk Padang bersama istri, anak kekasih Sandi dan Selvi. Nabak tu pira-pira pa, tu kombongan, tu taeki, sabu isi misa-misa. Kamu puang la umpama totoi, kamu puang la pasake. Denopa na tontong untiroi kumua, kamu mo puang liu mamase lalu mintu allo katuanna. Ambe mamaselan suruga kipas sambayangan duka. Tu bak tu pira-pira kombongan mi lan duka cita belanna. Mitambai kaboro lamai tanga-tangana kombongan sia keluarga. Tu keluarga pamatoto isia kamu puang la rinding palai. Keluarga Bapak Frederick Bangalino belana mitambai kaboro tu Bapak Alexander Bangalino rondong itu mintu keluarga. Keluarga Bapak Dr. Ishak Pairunan, keluarga dari Ibu Margareta Andi Lolo, kamu puang la umpama toto itu mintu keluarga lan duka cita. Temoto tu Ibu Pendeta Lydia Tandirerung mitambai kaboro tu Oma Bidan Rapak Tandirerung, kamu puang la tontong kamasei, kamu puang la tontong pakatanai. Ambek mamaselan suruga tendu kamu tu keluarga Bapak Yusuf Manda, kamu puang la umpama totoi belana mitandai mbai kaboro tu Ibu Iren Tumbo. Ambek mamaselan suruga tontong duka kipas sambayangan te mintu jemaat ulopian nitu katuan, kamu puang la umpama totoi. Kipas sambayangan tu pergumulan hadapi te pergumulan belana saki mak pasanga-sanga virus corona. Pasake kan puang, pasake tu tomak parenta, denopa tim dokter, petugas gugus COVID, TNI Polri, denopa na ulopian itu tanggung jawab belana mama semi sia Pak Kaboromi. Rinding pala akan puang unting ayo teh lingkan nakatuan, pakaboro kan masola nasang, perangikan ke rampokan masambayang umpote tepong Yesu puang pelabak na kasalangki. Amin.